yago gukora muki okusibana bazerero mutawuni kandi nkitwa bari yo mutawuni noreba bamwe tibine misiri tibine ente tibine ki mweno shango mwana nkogu yarabana mu yabo okusiba ara idol mbija kumukwatiro bwa kireresi kandi tukwenda ngo abana bito bakwatiro bwa kireresi konka program ende kumanyisa omugero kwa mwengeginga ningo kuwa muhereze byo kukora nambwenu hati nka all saints batebekanise program yeminyeto barikweta City Youth Fete mwenejo program neyo kubegesa bakazayo bakamenya ikigambo cyarahanga wabona umugishankogo takagureka umwana wawe mutwareyo amare yebiro bishatu agihurire ikigambo cyarahanga bamwegese nebindi ebyabana bashemeye kubana bakora konkecho wabo tarukukibasa umwana wawe ugiro kuwamukora nkataye mutebo bobe no manyangu kwari muke naza kozye bintu kwari muke naija kusimura enju kwari muke abana bitu tutandike kubegese ejo mirumo eyibashemeye kubana mamanyabo kuba tino rukumanya nyensya okashanga umwana ogwamwegese okwate kitoke nyencha kare aine catering services okashanga umwana ogwamwegese okuba ari ku baking wamwegese okuba ari kuteka wamwegese okuba ari ku ebintu nkebyo ne basenyensya kumbera ebyo mugasho obundi nangwa kucerana nebyayegero mu class. So okumanyizo umwana umuhando gwashemerire kutora tindi kumanyisa okushaba konka okushaba nacho ni kikuru abana mubegese okushaba mubegese okushoma Bible abe namanya kushoma Bible abe namanya ruhanga nangambira ki amagara ganje garagata nshemeye kuba ni ntwazanda echo nacho ni kikuru kumaraze kubyamo mwabaziyo abana bashabe bamemorizing verses babashomere scripture ninga mishorongo abana ko bari muko mukasheshe bashabe abana mweno bamanye ikigambo cyarahanga kizaha mutuma gwaba boko be kigambo cyarahanga Bible netugirangu netabaze muri kirebigere byitu kandi n'umushana ogujwero muhanda gwitu umuzabure yigani 19 umushorongo gwigana netano mweno umwana kwa kumanya ikigambo cyarahanga naco cyumuhwera kigumancu mwore ko mushana tarukutomera akazuko noko abana tufe yo munonga okubegesa emirumo ngoko naba nagambire no murabe mwine ba house girl na ba house boys ninga house help sabari kuba yambo mu makaganyo ni kikuru munonga kugira ngo umwana ogukwara ahumure kandi bari yanabo bagira kwangufirwa nabo bahumure nango cyabane kibasika abamwene babasa no kubohereza abatahi bazo mu makagabo ba house boy yabo nabahazaga mu mwagire mabana batandika kwitegerezamo beko rejo mirumo eyo house girl na house help ndijo atwire nakora dera abana babase kukorana bamanyejo mirumo ekizibe kituyine cyango no kugira ngo abazire obundi abarabiro mu kubona abona bakategana munonga kubeke barahati nibagumana bine kigambe cyo barukoresa ngunkabona abona tindi kwenda umwana wanje na wabona abone hata bateka ngo kukore mirumo nuko kubona abona hapana okore mirumo nukushongora umwana okore mirumo nukumwegesa kumanyangu harwe cyashemerire kuba nayekorera umwana muto akure namanya kuteka akure namanya kwata yari yo mushiki nangwana no mwojo tumushiki wenga bona nabasa kwego kwata nyowe kanwa kagamba nimanya kwata nimanya kuteka nimanya no kugoya nimanya kweroboro konkebyo timbiyegere nakuzire mawe na tata bakabinyeje sankira umuto mwena hati nimba nimanyangu embera ko yakwihinduka n'ubwako bwo kuzaharubengo kusoboro ninzaho nimbusa ningaraka nimbukora tahanyungu nimbugoya nimbwe yihurra nimburiya abo kubecho bakakinyegesa konka mbwena hati umukaza akantesa munonga nabinkorera konka nimbasa kubyekora abo kuba bakabinyegesa nimbemanya amina Omwachivi West amazina nisenyumo Gideon koko nanagambira kurga kasheshe twatunga omugisha ogunogo mutano nyonja kukigamba twine Diocesan Secular omuhandichi woburebezi wankore Reverend Canon Edson Abbas yagamba abazire nimanya abana muri yoko namnunga bakuzira kuzira meberebi namnunga mutawuni rushanga bedroom y'abana ineza TV niki hari n'abari barebegesha nabandi nkabo abana abakuzira kuzemba ya TV gesha bari ya TV West bo baherezo butumwa abarukutu reba obutumwa numugirangu aha TV West nango bunda na nezindi hariho ibintu birunje birukwegesa birukwabura nk'iki kituru nikirungi ngo program nkeji yabaho umwana wawe agirebe na no muzira agirebe amanye ekiyaza kore ko mwana we konka torukwijja kugira ngo noza kureba za program zona za TV zona kurwo mukasheshe mpako mwabazi buri kintu kinobona ku bwacu kandi baba TV
mbamba twetanga uburishaha tubeturo habo kuba niyo business yawe nubwo murumo gwawe kandi nabo bari ha murumo gushemerira ihanga abo banugombe kihangere konkiwe niwe nko muzire no mwana wawe usheme kuba no ikora program ukamanyangweji program usheme kugereba kandi eji de kanjire kinde cye nakora abine za business abana banya bakuzire mubegese za business asibe ni wahaduka kora buryo mu welding asibe ni wo mu welding kora buryo mutezi wa matafari umwana mwegese kutera matafari abine ntoki abana banyu baze baze kwitara baze kumanya uko bari kurebera urutoki abinente mwegese abana banyu baze kukamana no kweye cyongore na nebindi ebashemerire ku bano bakora konke ebyo byonane babigenderire okwere ko umwana umuhanda akure nagureba namanyangu sheme koreki nkakoreki kandi tabashemerire nabwo kumura bakahumura bakaremwa kushoma ahabo kuba esabiti echumuro namazima konka abagire makire bejusiye bashomera umwishomero bagire makiro bakorere timetable obeno manyangu kuruga shahi 10 kusika shahi 12 zo mwabazi abana bazaha bitabo bashome bejusiye kandi bataza kumuruka bakashanga bacerenyire mitwe batakijwe babashomisi eco naco ni cikuru munonga program yo rabakorre bahereze makanya uko kugira ngo babasa kugumana bashoma ne ba revisinga ebyo bashomere mashomero bamanyero hanga bakore namani bashome bitabo byabo bijuke babashomise kandi ukukira munonga bekunde abana binji bumwe nebeyanga ubundi ahwemberezi barukora bomu bekunde bemanye bakundera hanga deru nyensya babase kuba abantu bumuhendo munonga harwe kindi kwenda kugamba abana baba ryo mu makageitu ubundi nabahikwaho ebizubu ebo batari kubona ishomero nabasa kurugayo umakagito omwe ntaharimo abantu binjo bumwe harimo abantu abituru kutura nabo abatine mico mirungi kandi abamwe ntubasa kubana tubesiga abamwe n'abanyabuzare turukwenda ngo bwana bwitu bwo bushiki babuhambi baba bari mu bihumuro turukwenda ngo bwana bwitu bwo bwojo nabwe buhambwe baba bari mu bihumuro abo ko bimwe byose kubaho abana batwekwa abanyabuzare babo abana baturugunyubuzwa baba abused sexually ningashi bateganisa bwo muringo kandi eco nkiteganisa nebiteka teko byabo kumara umwanya muringwa mwene ntwe nangwa abana bitu tubarinde kandi nabo tubegese babase kwerinda aba bantu obunda barakubasa kubasyaho ubusasi bwo muringo nkongo ecumureki okuja Ministry of Education and Sports ne sabit ishatu zonka ecukumanisa turi mu kwa katano abana bayabe na bishatu nibakwana bagaruka that means twasigaza wiki gitwaza kuzamu denera ukora toho bagaruka mu mashomero umuziri turi trade order twineki umuruzamu ze kandi wa planning atatandika gure ibintu mbwiro obuna hategereza izo wariya ibintu nkebyo abazire okubwira bwo bwahwaye abazire ahumuri ekigambo cyo kushomesa omwana ni cikuru munonga ombyoshemerire kuba noye bembezo mbintu byone byoyine kukora plan zawe nko muzire neka yawe ekigambo cyo kushomesa omwana nico kisheme kuba cyera number 1 kibe kisheme niyo priority ahabwo kuba no bwo butungi oburu kukirayo ubu wakwasa kuhereza omwana wawe ebyamataka nebinde bitwereza abana ebyo nibyija bwanyuma konko mwana koko bumushomise okushomesebwa hino kurukwindura hanteka yo mwana kikamuretera wewenka nyensi yaheze mishomoye oba tungo murumo oba tagutunga nabasa kweyombeka so okushomesa omwana ni kikuru nabwo eco koro tungire fees biro bakakoreka unoza gushashira imitwaro 10 imitwaro nkaga miliyoni emwe kurigirira ishomero ryo mwana wawe ryarumu erwayesharire moka mutwarayo mwenu hatotandike iwe no bwakubona umutwaro gumwe ninge mitwaro ebiri okagitwara account yishomero tobaro kuzanga ekikure cyo barakwenda no kugira ngo umwana kwaraze kumuruka abayine fees mwenu no kufayo munonga bambe ni manyango harimo abaruko barireza aloni tuzikahwireyo hari abaruko babagumirwa miringo yona nkoko rukucimanye mbere zituru kubera mu Uganda yitomu umubyaro ko hituru kuba turi bigumire konkanyo nko muhereza nimbashabira ngo rahanga bigurire abatemera umuhanda abatereho umuhanda ho kurebeka ngo tuguri abigureho mubone fiza abana banyu kandi turi no kwicereza ngo omuntu wabo yino okwicereza rukumanyangura hanga roho kandi oyihira umwana wanje wo kuharekwa musya
na hatarahangogwa roho tarukwisha kukwebwa noija kuwerwa nobona fizi rero mwana wawe nashoma zabashahemwe n'idakika 36 ukuja shayange ti mu isha yawo kwebane barazinga inkirugiro ihanga hora kwa tivos nerebwa ihanga ryona ebugambo byamuheru ubutwinana n'ishara kukonja kutumuriza namwe ngo muri basa kufegitegisha ebigambo byahamuheru bibene tugirangwa abana n'ubuhunguzo burga aharuhanga kandi nebiconco ebirahanga kutugabira ekiri kumanyisango uruhanga tugirire imbabazi yitwe nk'abazira binabana yatuhe biconco kandi biconco ebirahanga twire umurimo gwito mukuru no kurenga twaborra twabareberera twabakorera byona ebiri kubasika kurebangwa abana aba barugama bo mugasho kandi n'abana nabo bari kutureba bakobasa kuba baturire ninga bari kutureba netubashaba ngo mubase okutekitinisa umubazire banyu abazire banyu abana barabumba bintu bigumire abinje munonga barabumba bintu bigumire kureba ngo babashomesa kandi bibunegerangu orukutinishe na nyina aramarebero binje ahangare umunsege ekiragiro cya katano nabwo icyo nshaba abana muhereza abazire banye kitinisa muborobere muzomaka mukore bari kubashabura gukora kandi mwe abazire muhame ubwo murimo guturoho ubujonanizi bwo burahanga yatwire tubukoreje nko kurahanga rwenda kuturabukoreje nubwija kuturigira mecho mugisha abana batwiso mugisha ombero byo mesha abarukutureba ntubendeza izo barungi wikinungi abana ntubendeze cyumuro kirungi kandi abazire ruhanga batereho buryo abana bito bagumize mu bashoma katushaje mukamara hanga ubushobozi bwona yebare utira abana inke biconco ekiconco nje bakiriye kintu cyo muhendo munonga ekirukwebwo muntu rukukunda mwene ruhango tukunzire munonga wahereza abazira aba biconco by'abana abamwe bari mu mashomero agashikira higuru nkaza university abandi bari mu za secondary abandi bari mu za primary abandi bakiri mu makagitu nibetekateko kwisha kuza kushoma ndukushabangwa aba bana bona bari mu makagitu obahereza umugisha kandi ntwenda kweshengereza ngo ebigambe bitwagambira abantu bakatureba bakahurira babiteho umutima babase kubishikiriza kandi ntwenda no kusima habwa TV West okubasa kutaho oburyo bwo kusya obuhereza nkobo aha abantu bawe abarukubasa kugira umugisha bwo kureba TV bakagire kibayega kimwe bibiri rero kikombeka amakagabo kikombeka amagaragabo okukira munonga amagaragabana bato abariyo no bakura nabanyeta okugira ngunyensia babise huihangeri namakagabo ne kanisa ya Kristo twakusima twakwebazo terezo umugisha gwa muri yeju wiki yona nebiturukuza gukora amana gawe n'uburungi bwawe bitugumeho aha bwa Yesu Kristo mukama witu kandi umugisha gwa rahanga ubushobozi bwona tateyitwe n'umwana n'umuyo kwera kuba hari imwe mwena abakwatanisa n'ito programeji gumaha TV West gume ahariwe Gideon Senyomo nabatahi bawe bona kandi umugishogo gume ahihangari yitu Uganda amakagitu gono mu Ugandeji ogwo mugisha gurinda abana bitu nabazire hati nebiro byona amina Senyomo Gideon ngo mazina umugenyi w'izoba uwo mutano Reverend Canon Edson Abasa umuhandi cyobereza ebigambo yabigamba tinkayonja abakire niraza abashahi mu ndacika 39 twazagaruka studio tugumize mu program simuka obujemima n'umutoro bagumize muna mu papara z'amahore n'ebindi nkebyo nasiganse Senyomo Gideon aho mu rembo rambara. Okay twakusima Senyomo aha n'umuhandi cy'umukuru ubureberezi Reverend Canon Abasa aine bintu yatugambira bingi byukwega yaterera abazaire igeso mwana umuhanda kandi umuhanda uguye umzeino buri butaru umwana tari kurugama aguvumemo iki akabiri yaterera abana gukora iyo turaba abana bari mu rumuru boraga umwana agira iki yakora n'ubutaru kumura byakubi yengera yatera narabajururi harabazaire bagamba anyonka bona muno umwana wanjira kati mwana wange nabona reka umwana umwireka ikare so ebi biyona yasobora kwa nabiturabiramu kandi okura amazima message nk'ejo ntugikuletera nabuno muno mukayira keke umuro abana bali muka nayo umuzayire ubundi rubaye in mindset endi ubundi hene kirahindukeho ntumuzima mnunga na iba yabo kigambe cyo akasheshe kerizo bane ndeda chikaza abana nemwe ezaraba mushahe mweza akasheshe program ya sisimke chimune jendo misho katizo mukamuro kachentuza kwantugarika n'impapuro z'amakuru na n'ibindi binji ebyo tashimwe kwa nofera mutakarga TV West.
Orwokubanza echasha nchine ahari inorum hinekeri inorum kungabuza kuntaho echo yeta bridge ninga sheri yine ryempeshano oshanga ngo nanaga harabajugombi nago yine kuba nyine kosa support yo kunoko gono banzo gihamu bibe byasha bishatu ninga gona gaguma mu konka just ngatwera nagaguma mu tugacendeza kacho mu rubaju rero tureta gari ya gempeshano tugajekamo mbanza mwagarabya horo wawo tubanza twagarabya muri wawo nimbasa no koreka ukacenka yes hati ngo kuwakoreba nka atertar muneri normal erege abertar muneri kunkheshe kunani yenda kuteka mweri ere rikar hango nkeri neri rikar hango nkeri so ninchende zero musaizi na nero musaizi hati nkupimande tamino gawaga empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne cha sirinje milioni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishajishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda otaferwa mama nuko kusema kuba nagira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukuba nayiwa kandi cyitwa kikuka kandi sukuba kuba naribo mwana we nana isuka umusayibu yagira miso ukureka asesha abukureka nk'umwana we yagira miso ukureka nakora kina akora utaka kebwa kandi sukumnyaro wanje mara kujanti activist nihita buri saha emone cyeka zo mu abazi bagira misuka ntandika kuri timonoka isuka kandi isuka ngonoza ko bene VJ Rama until when can you hide the truth isuka kandi VJ Rama the fantastic mafras tura kwantu makane mbera buri kimwe cyono kwa ukoze rebati ekibi ukora polisi nugira miso nukeka nonjya koreka unotina munyana wanje ningamanti ekitunjwe cyoka akotene kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ni that oh emazaz guilty oine chiroto chokwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurgo mbahangu twegiteho aha program y'ebyogombechi ayituru ko bantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe echo ine kumanya hakwombeka innovations buri zo bensi ne torora insinero bisya byingi so tugumante leta design z'ishemeri tungo bahabuzi kurgo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho ine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombechi ne babe ruhabo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bigaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwa
Ernest Neinda we bari bakiri nitwe on program ya sisimuka akasheshaka abahereza bawe ho cine Jemima haye bare amuna Lucky Kasangaki akaniko kire hakutukuba tureba ebija omumpapara z'amakuru tuza kubanza na n'urupapara Ora New Vision amutu tureba arts teachers pay rise starts in July agana makuru marunji bunonga okwamshanju abashomesa ba arts ni mwekare kasenta ko babaraganise nubo bukarabe nikatandika kwija bari muno bagamba amashomero hamwe na secondary schools z'abashomesa kwa umashomera agwa barabe no benefitinga sore yona noza kugitunga aha page ya Kashatu. Museveni awards 50 during Labor Day celebrations bukabaho izoba ryora katano yes chibanza cyo kwa katano nebe Labor Day izoba ryabakozi mwende babahireza awards nana evarmu n'abakora. URA suspends 6 senior officials ahabwachiba babinjire babukuretera omurupapara ra New Vision Sovereignty Bill. Members of Parliament fight over committee reports at Munyonyo retreat. Njamwe mwarebere videos zikoraba mu social media iti New Vision mune kuretera ebibire biryo mu rutera noru rubere uri Munyonyo. Nane chitumira bunda abantu bagambira higuru bakatera meza ahabweri teka eribarimo baganiraho. Swearing in, NRM invites 50 people from every district. Abo bari kwetebe kanisa kuswearinga in arokwa president arokwa members of parliament n'ibindi binjire baje mukoro ukora agenda omisho. Investment necessary for grids on investing agrees with Museveni on investing on roads ntumanyenguto zitu nezenda mu mazima ka center no kuzitereza mwenaganije n'amakuru marunji munonga. New salary structure for arts teachers out iwokorori omushomesa or head teacher or the deputy nichirunji yetonje urupapuro orebe government okwe kwenda kutwaza ebintu byemshara. Nubaja Forensic Laboratory to combat forest crimes launched Bibi Babireta ibura ryabashaho umararo ga government nubajangu na choche mstegansa mpereza ninga shi service delivery umararo debe barmu nubagambaho ahanshonga aging study materials Pass all-level competence-based curriculum njiji bajireta ebinte bukwatine sovereignty bill no jemanya hochi bajikoretera ombijire abashubuzi omuri Kampala obunda babintu betombitambu floods ninga shamizi gakatwara ibintu byanyu government yabaraganiza babahandika list tubaba senchera sente government nejirambo sente zanyu bilioni 20 Basterize shayona numzakona muzitunga nguvitu mwine komanya yankora ya government tukujangu kuria sente nwazikweraho nebitwara processes yetu Junior Papara New Vision obishome ombijire iwaru kunde byemzano New Vision yabukoretera ntureba mutesa the champs Masaka Best University win first FL final at Hams Stadium. Then Wajakaf announced AFCON 2027 opening and final dates in Ziha, Uganda, picks lessons, Bukwatirine no kwiruka reba marathoni, ebireruho nanagandi minji nwaja Arsenal. Drive Let's Ateta ebikwatine na English Premier League na bindi binji ekikorecho inekora kwa 10 zawe zonka Ogenda Street ahindu gambira New Vision yahikireho katirebe bijo mu papura urupapuro rwabukede. Okay, dakika 15 kwereka bukede kanayo ekire omukatale omurungiro yono turakandokeri naitwe hona nambero bukede in headline Bus KCCA ZRC zisatiza abataxi juke kibuga kijure mu taxi kandi ugumha muringo ogwo kuzikehya Kampala Capital City Authority eresira bus izo mulembe kandi nguzino zongiro kwanziteza abataxi omutwe
somo itegereze basi nizihandi zisana zita kandi enkorezi kuba kujya nizikoramu ebyanyanzi okuwa obujulizi ku basibe byongedde obunkenge mu National Unity Platform. Yes, aragarugireyo ngu Fred Nyanzi haba memba abakubwa ba National Unity Platform ngu musango gwabo wa political prisoners abali mu nkomo aliyomu abajulizi abari kujja kubana baha obujulizi kinu kikongera okwankibera likiriza kurora ngu wabo wenyini akande nuwe ajja kuba na alayiningibwa kuhereza obujulizi abantu abekitebekiye soma bukedde America esabukuru demizaye nkambwe okugonza Iran ebe nabyo nibigeno maisa gati urutaro lyo nugeno maiso akandi kuli omu Iran nojja kutunga bukedde kero kinu osobole kumanya ebe okukeraho etemu basatu batiddwa mu weekend soma itegereze akandi kiki ekiri nkigero maiso omwihanga yo murundiro lyo notorora ahative wasnehinda Museveni alaze ekisibidde abantu mu bwavu abagambira ati inywe obuzibu bwanyu mu kwijagira muno tuzize mu halieze ensonga akande ezikyabalekere muri mu bunaku kalina egudde ne tomu somorole kalina enu ebereri nkaha enyagwerira abantu abayizi ba St Julian basomeseddwa mwoyo gwa ggwanga nabbanja n'abatikira ensonga za patriotism tutantuzibazawo na hano akande kurora ngu obundi tulifuula isomo mu masomero no mu matendekero agandi agihanga bayituntungera n'okwekaguza is this the right time kakuba twakitandikire kara how far would we have gone by now so ni byebyo ebiri omugero maiso akande omwihanga yulio natura paspio ntkugarjinga na muno muzere kagura abuko basazo n'abana bahumwire abana bali mu maka gura paspio ekero kenero mathematics integrated science social studies biona verumu akande abuko abana balimuka basobole kuba nibeyijukia yatandika n'embizi 10 kati aweza ezisoba mu 15 enkumbi terimba bamukuletire ombukedde abanoonyereza ku koko bagumiza abalimi ku bei koko kirikimwe kirimwa ekoba kirimwa no district sinkabonde bugyo na ntoroko akangwa kabeyi esayon kasoku bantiyongera kirikimwa kirimwa ekikulete ensimbi kandi yanungi obukuba okikwasire mujumbire emizannyo jebika Katikiro Charles Peter Maiga ansonga yebyemzano soma oyitegereze byemzano basta obuvune bebusubiza World Cup abama bazana batarujja kweta mu World Cup abo ensonga ya injuries bayine bakuletire Hugo Ekitike wa Liverpool takujja kubayo bakwe Javi Simons wa Tottenham Hotspur na abandi Mutesa oye Bakulite University Football League ibiri abernetani biri abanamukaga kandi byona biri mbukedde eyakeroken soma rundu wetongera bukedde asiringira 10 ruwonka oruhangeza Uganda umanya makuru ganu no kukeraho kandi maingi garumgeno mu supermarkets bookshops streets mba agents of vision groups okweto rihanga noja kwetongera bukedde gyo mu makuru nyamuingi hasiringi za 10 oyitungera na New Vision hasiringi za 12 nuko ogume rundi no rubatero mukumanya oyine information ahansonga studies namazima program ya sisimuka ekirimu negendo mission and of course akasheshekerizo bantuza kwantuganira ahabutabanko bo maka nana abana bitu utabanko bo maka no buteganisa buta abana bitu kuchira mnonga twagenda omu byamateka and of course omujeni witu lawyer nabuje Diana naza kubarya ha kutushobora ahashongezo cyo yine gukora Noktaho TV yawe okagumaho tukaganira ahashongeji obundi eriyo mu makagitu Reverend Nikiyabaza yagamba abana banambarora nabo mbaba bayine bizibu
ubundi ebindi batakutungira isomero hata bariko bahumwire bayija babasanga mu maka endwano nizo zijura mu maka nyecana bajo mbitalibaniza abana because norwana abakuru bakutwara butabika jero bakayeza report ngo bucuka 30 bwa abana mu ihanga abana school going children ngo nabo bali stressed so mzena so kumana kaguza stress handa abana abato bana abagena izo mane ruganka utarinda habukube bintu birukiro binge kwa mgeno maiso maka in presence y'abana nibiyongero ku bantu batalibaniza akandi barieterezo bundi stress nebindi nyamwinge abanyamateka abanyabragiro nabunje dina naje kubala hano akanengere kuba natsoborora ebintu bino related bita domestic violence n'abana Ebo ko munyamateka nabugamba ho cyo kiganiro kiturabe twine akasheshekerizo ba bito bwa hatikati mu kamuro kacentiza kwanza garika no mujeni witu mutakarga TV West. abantu abakushembera kimwe n'abantu abine oburwire obukwate byenda harimu abantu abakufuna recurrent ulcerative colitis ninga bine ulcerative colitis yazama ulcers ebyo yes no burondo no kuzimba kwa mara chonko kwa small intestines ninga big intestines okushanga mtu nukuleta mu buki oburonda ninga kitukweta harwabani na Crohn's disease ebyo nibugumu turibari endware zitukweta inflammatory bowel diseases so nijo shanga ngo muntu ogwe nafuna chances impango zo kufuna buki obstruction so bamara kumanye ebyo then abine cancers nabo bari ha chances impango ninga bine cancer yo muibondo muno cancer ya gastric tumor ninga cancer yibondo nekira kurera kushuma abo kuba ne kwata hansi kwera kura ne shuma ekwate byendera eri kugenda ne shuma hansi so abo bari ya risk impango umwe no mushemeza amaragara kwafuna buki afuna buzo. Okay. So omuntu anzurebe kuhasa kuletera umuntu kufuna intestinal obstruction tima yato achigambaho twa haro istwita sigmoid volvulus icyo twakigamba mazuma ndakumanye cyo tanacu sigmoid volvulus no kugira ngo twareba ngo kinda cyo ni kibasa gumana kigenda cyo njijimanye cyonka cyayi kanga umuntu rumwe cyayi hindura cyagira kiti cyakora nko mugoyi so omba sportsmen nabo chances impango zikozeresta ziriyo ngo umuntu nabasa kufuna that sigmoid volvulus ninge cyendo gukora ki okwe kuba kikezinga kiti kitakubasa kwega so cyane mwagaruka chances nzizikozeresta nizibazeruho umbanta bona naba aba boxing naki abakubasa kubanu ba kozesa munongi ibondo lyabo omungere tari prepared ngo takuteka mwenza kufuna ekikondesha hayona kufuna buzibo chances zo kufa kuhendera the commonest cause ya chances zo kufa we have 3 delays ningo kudelay ngo kwikomuki omwirwaro otashire mwirwaro mbwire amazima garingo teine mubazi okuyaho koraki okushemeza tukihamwa kantu openinga ahalizire watukikota kafire so watukikota kafire utine metabolic derangements ningo kushanga ombere rwanda ugizaho compensating ukafuna imbalances no kikanotaho muki umfita bakushemeza so resources zaziriho obviously nabantu bakusharamu kuraka kuchwamu obo abakukirana mwije tubagira ntu umuntu wawe yafuko kushemeza watu doctor hona takwenda kasente uza kubaza kuteka teke wagira ngo bantu mwene twenda x-ray mubanze mwate ko muka TV
kandi umuntu uri kuba noyenda byona so kirugiraho umuntu okuba nafuna obuzibu obwe cyaba kitakorectingirwe amazima garingo to kubasa kusigaraho oba notekwa ku rugo mu magara gense yego so kushemeza immediately ishengeza chances ezo muntu kubasa kufuna intestinal obstruction amwe bari munonga bahurikiza ba programme egi kandi nintekateka ngo twafuna kumanya zimwe hanshonga habwaki kumushiko mu raro muntu abura kwa chance yo kugira ante banzo yetekateke omuntu ogunanda kushemeza intestinal obstruction ne basa kubara muri umuntu wena cyonkere ko umuntu munonga ombanta bakura ahabwe nshonga zitara zimwe na zimwe tibiwas nehinda ore ko laitwe nyejagale kino dakika ziri biri zonka za karaba saa yeitu ya kabiri kandi ko kutuzire tukumanyisa isahe niyo mugenyi okurantanura nawe nsonge zitakizenazim talionde nondi no mugenyi tuzize tukumanyisa betandikire okwijya kaire kanu kandi munyaberagiro rundi loya Dina Nabunje no tuine nyejagale kino mutogwito mukuru ntorora hansonge y'abana na muno hati abana bahumwire bari umaka challenges nyingi akande nako kutsemereye kuba netuzirabam nyejakareke ukunu umugenyi wetu najya kubana tuherezo habuzi na muno harubajuru amateka oburukuba nebukwatagana n'ubutabanguko obumaka abana mbere babayira amasomero utabangu bundi bayutali bintu bingi babayire batarukuro barayisoma bayitata bayizuro maka nambera hali abanyabuzari abanyube makago abanywani buri yo mu runengese zitarukusana kind of which abandi basokitwara nk'icya buri kiro ngwibite biboramu so butabanko bwene maiso bweyongere kandi obu omu maiso rundi in the presence y'abana ajya kuba natsoborura nikitalibaneza kitabana rundi butabanko bundi boha bwa kaki n'ubutalibanza butabana kandi semerire kukirwanisa tuta na muno hati abantu bagarukire kandi tuli nabo nakwakira madam bari kunyakira no kucyera yakura abakutureba nimbara musya kanyesige ngo murireke reka tushitame turebe tumanye ko twakubasa kweyambitwe nk'abazire nanga abandi abantu bona bina abana nuwo nk'abazire huno bwarabamye birabwira bitu no muzeyi nawo abana abayini rundi buno sanga nekeye harumu nabandi obundi aba bagenzi be aba bahabona abayine nabarolera kimasanaje gutereze mbajuru umuzeire angara tuhereze niteka kokurera kubanira gamba mu yaranatora biramu ubu utabanko ku buryo kuwo ubundi ntubiha tibiriyo ebyona najya kuba nabitugamberanye njakara kirokeno domestic violence ahamna abana no tugine kutandikira yenye tukomanyisa ruriyo naturora icyo nkimanyisaki ati twagamba domestic violence nango butabanko bomaka no hokushanga harmu okutuntuzibwa statement ikire okutuntuzibwa hagati y'abana na nabazire okutuntuzibwa hagati y'abazire bombi so hati kwakubaho okutuntuzibwa harumwe ebintu ebirikwija kandi twantugamba domestic violence ne eine ebintu bingi domestic violence omaka gito omwe harumu kinaki ekyo kubanza kyabyona haraho kushanga maka nigarwana kurwana ejo domestic violence harihe endijo
eyiba kweta non communication ukashanga obire nogamba n'omushiija nango obire nogamba n'omukazi wawe hati naruga kukora nazimba tina kinzimbise abana tabakukimanya omushiija atakukimanya nzaho ntuma hati nibaguma ekyo nakyo nikyaba affectinga mentally baguma nibebuuza mama yakora ki mama yaba ki hati oshanga ekyo nakyo kyaba affectinga niho kwiziraho kareba omuntu yashitama nko omuryango obwana bukaguma kamwe nikarabaho ushanga nibukuringuriza nka butarwigi habaho ki mami yaba ki nanga dadi yakora ki yabaho abana bawe benyine nango ohurira nibetera obuhama ngo hati mama buyija atagamba hariho akabi ati ebintu ebyo nibituma abana baba affected kwonga hariho na domestic violence endiijo eyo ku atinga abantu abamukyara bingi nangwa n'omutawuni birimu oshanga hariho bakweta economic domestic violence eyo kushanga ng'omukazi yahinga ebihimba bye ng'omukazi yahinga eki oburo bwe hati iwe okashanga obu yakubire nayiha muki sente iwe oshanga wija wabutwara wabuguza you have toina accountability nanga tuwamugambira esente kunaguza oburo rebe sente nzizi nanga niha mwezo kandi twaza kuzikoresa ki twaza kuzikora ekyo kubanyineka manye ekyo kubanyineka korba noyenda family eino obusinge abazire nanga omushiija n'omukazi twege kuhana accountability oyijuje ngu ogwo murimo ogwe bihimba n'oburobo bahinga nibyo mukazi atireho buri kimwe cyone nanga kibudgetingire ngu ayihe muki akasente ka fees nanga requirements zishomero hati yo wija wakora ki waburundana tuwakora ki kandi kihatebere bukigire kwata abazira bingi abamwe tibakireberera abana omukazi akasente noho yanaza kiya iwo katwara tuwamhereza accountability haro domestic violence ezindi ez'abantu abakuru yes ndio mushiija n'omukazi konka nija wandi nayinga rights zanje nkaki ng'omushiija nangaki nango omukazi ekyo nakyo nkireta ki domestic violence kandi nabyebyo hariho na n'ekindi ekikuretwa behaviors nanga nko kunywa marwa iwo banomanya ngu omuntu nanywa marwa konka kundataho wanje ibanye nagwerwa abana nibakora ki nibagwerwa kagwe so nango omushiija yanywa marwa nibamanya tata yija naza kutandikira ha muryango kora ki kurwana kwara nokinge twakumwigurira nanga mama yakumwigurira kikurataho niki nentomi nanga nenkoni hanzungi ya maro kanso abakazi nabo biro bintu bakira rulengo yes ati hati ebirebi kigenzere cyahinduka abakazi nitunywa marwa omwe nindeba noreba nyobu obunabire ninkura nkabamanya ngo abasigazi tibanywa marwa konga kungumire ninyija noshanga abakazi turi seriously ntunywa marwa kandi tusinda to the extent ngo nutubara nagakora ki nagetambuza hati barira wijo sinzire akana kaza kurabo misho tokkatera nanga ekyo cyonke cy'umukazi kunywa marwa akareza abana bakakureba oryo mstetejo it affects them kandi kindi nacho it is nacho nkiretere bizwo mushija wawe habo kuba abingi tibakundaganywe muka nibenda kuzombara hati yijuka ngo wazaganywa wakwija shaha munana hata egupatana wawe nakuba nareba atasha munana yijuka abamwe kumukuba muri yaheru owo wasigo munzu takuza kora ki takuza gwijegera hatwaraze garuka wijo mutiro abana ngo wasaza hata cyo nacyo kicendera cyakora ki cyatuntura abana abo cyatuntura ekeje yone yo kuba otuyiremo TV West nehenda dakika ziri 10 akande nizo ezakarabasa yitu ya kabiri tuchaine omugenyi waitu umunyabiragiro
na bunje dina aliyo natsobrora nsonga ya domestic violence kandi tugiconnectingire twagigaita nsonga n'abana namuno mukahire nkakano ebyaliyo binabaza mukutandika kwe iyo mwana ruriyo mukotandikire kubirora oberabe taliyo wanyu mbana ibanka mbata babaherire no birora ngo biriyo nibigena mu maiso runda tuli hano ntumara ubwire rundi tubaze bisuba ntubabiha oine mbero berozire oine iyo mwana munyana wawe isomero ruriyo nakora beramu ngo ngunyo no muko kutingwenda kujyayo. You look at small kids bayitekereze baine bikuzire hakire naenda agenda na munywane wori bakusoma hamu ubundi wawe ibintu bisobora ko beta nyo hakire twagenzera hama kwa mukoko mama nandia tata nandia ebintu nkebyo wakabero ziri umwana nicyo turiyo tuletera nsonga nkazino omukaire akagwa kimkwa muri umaka kiriza tumlauka ke kandi utagomka humuro aka dakika zin ntuje kwa tugena maiso na program sisimuka no mgenyi witu acyaroho ayongera kwa natuhereze kisani kinyogarihire kuma empaka zo kuronda muhinji orakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chasirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Orwa kabiri cyo kubanza no kushoroma ry'umwani ukashoroma injuma eri kutukura nko arenjuma abana kutwanda shoroma ukashoroma injuma ehisize gi cya kabiri no kwanika gi tuwaza gubiko mu stoha ukaza kumpa teka ho mwani waza gushoroma uguteka hambuga ugwanike kandi hantundu barutagwanika mu itaka gwanike jahantundu bare woine aba solar dryers that's good na wogwanike je wagwanura utaguteka mu itaka ko arenga tugutiraho mu factory guriya apparatus guriya higuru tuguri mu itaka umuntu neco kuriya neco kunywa tugo kubikwa mu itaka. dakika ziri 14 zarabasa yitu ya kabiri nyenchakara ya kirokeno TV West Hinda program nabajeta simoka kandi juka kirokya balaza tulumsayetu mugenyi Alhan kandi yaliyo na tuanjura abanze yaturabaramu utabankonde kimaisaki hati yaliyo na tuwole ko utabanko buno maka bwabakaki akwa tuwolekere ngubuine ebika bingi kandi ebika byabo ebyo biona ne bitalibaniza abana kakuba bebaho mukubaho kwabo in their presence nabo nibarora ibimbireterezo ubundi abana kutandikira aho yenyine ikintu akirora akitwara nkiki ya bulikyo hakumuka nuko barukutwaza so kibaliro bundi nikimurugera mu okutaba mwana obujananizebwa omaiso twatula hansonge ya marwa maka baiti ya tutera yarubajururi yagamba tegali marwa bajuru baseje bonka ngubiro bino harabajuru abakazi nikisani kinegura tutandikiraho abakazi kiki kyabayiro kiki tukire kimwaho kiki kyasobeye ati amarwa nekintu nimanya abamwe baza kugira issues nanye abo kugira ngo nagamba haki akantu kabo
akantaka konka it's a reality ngu okunywa amarwa kuresera ebizibu bingi nkahi omumaka ati wareba like wambuza abakazi hati waba ori mama waza kunywa amarwa nicyo kureberaho ki ekyo orikworeka abaana abo in fact nko muzire kandi owo mukazi itwe witu tukakura ntumanya amarwa nganywebwa ki abashija konka kungumire nizo mu communities nizo mu societies ni nyengeginga I'm not tinkugamba ngu owita abakazi hata abakazi bakatandika kukora ki kuganywa konka waganywa iwe nka mama waza kutwara ki omuka yawe kandi omuka yawe omwe ne agamarwa nigaza kutuma abana bawe bakureba bata leave alone abana omushija wawe woshwirwe naza kukora ki naza kureba ata so ati omushiza naza kutandika kukoyiringa either nabasa kugambaho kandi muhendere mwakora ki mwayomba nanga mwarwana hata ekyo nakyo hatwara mu domestic violence kumwarwana nanga kumwayomba habaho ki abana bareba secondly iwe nko mukazi maya noza kureta domestic violence omuka abo kugira ngo iwe oshemerire kumanya ko abana barya oshemerire kumanya nko abana babaho oshemerire kumanya bayogibwa nanga tibayogibwa abo kuba you are also violating their rights nko muzire omuzire oyino okureberera abana bawe no bora abo ina bakozi konka gendo koreki obarebe hata cyo kine effects abana aba nibaza kureba maybe ombukuru bwabo nabo bamanye ngo bintu nuko bikoraki nuko biri mama kuyabire nanywa marwa akiza sinzire na nyomba ninkimanya ngo mwana ngo kusinda ko mukazi kiryoke abamba buhimba kanso usanga bali nabo mbichweke byo kunyweramu ali nakana kirundi agira akahumuza akateka nkaho huwagena maiso nebintu bine byarkuba nakora kitwikyaho hati ekikutusyaho ningira baide okora gume wareba omuntu mukuru wena tukugira ngo ayine okwetegereza hariho kugira obwenge na nokora ki no kwetegereza ato omuntu nkogo washanga omukazi nkadina ayino mwana mubara nanga in an appropriate place omanye ngo omukazi takwetegereza no basa kubo ino bwenge kongo bare kora ki kwetegereza hata kana kora atandike katwara ombara shahangita shaitano muryo mbara ko kukarakure no yorora ki hatu weta kuza kumana mara yo kabiri so ati imagininga nkogo mwana owakurro mu mberezo yakura yabo mwishimukuru nawe yayetenga kuzomaka oryo no twara yoki manya hati domestic violence gihiro muka yawe oryo no gitransferinga omukendije waza koraki kushwerwamo so nicho domestic violence yaberire serious ihangara kashana muri kagerereka tugikorere kiragiro konge ara domestic violence act yona nekwata okwashemere kumshemeye kuba nibukoraki ne bahandoringwa nanga nibitwaza so hati wareba okunywa secondly reka ndeke gamba abakazi bonka na niwo mushija batabana babona baza kumanya ngo mushija turana koraki nekiragiro no kunywa kandi kwaranywe wagaruka muka yawe toine ku respectinga ki banta baryo muka yawe kora yende kutera notera kora yende kora kino no kora ki ebyo byona nibizaho abo kuba nyonyine example yo muntu akagera ato witu nuko tukora ki tubitwaza nyabo wijo mukomu hano yantunywa marwa kandi kutuganywa tukora ki turwana kandi kutukurwana ebikurga muno okora ki no bimanya so ati agamarwa for sure nekintu ekirikubi
kandi kubi kandi ekiryo nikikora ki nikyeyongera kandi ekindi obwakare okuba nomanya ng'omuntu yanywa tonto yanywa kabiya percentage eri ahansi so the level of madness nanga level y'obusinzi tekuza kubaki tekuza konga hati hariho amarwa agine 40%. hariho n'amarwa ebye obwo obucupacupa bungu banindeeba obwo omuntu akubasa kunywa kakaba buri too much even na alcoholic nango bwingi bw'amarwa tubumejaringire nokanywa instead yo kuba omusinzi oba omugwira hata abagwira nomanya ekibakora ki ekibakora hata omwana akurura omuri ekyo obusinzi niburungi tata kwayija abikora ata atera mama kwarashwera omukazi we naza kukora ki naza kumutera ekyo nakyo hati ekindi ati kuwasinda manya hariho na property loss omuka yawe abamwe kuba kusinda bate ebikopo hariho owahakyaro kyo witu akasinda yayiha ebintu byona emifarasi curtains buri kimwe kyona yakiteeka heru yakiteekaho omurro ati nguzamu yabiteekaho omurro kuyabitiiraho omurro byona batandika busi so ate ezo sente zabire ziguzire ebyo omurro wokugumana n'ebyo esente ezindi zikakora ebindi hati wakakora loss so that is domestic hati imagine omwana yabireba omuto nomanya okyo mwana kukwata ari muto nagumiza munakyo hati kuyakikwata namanya kutusinda owitu tata kwasinda akora ki ayosya ebintu hati omubukuru bweye hati haza mwanta bara ninkora ki nimbyosi can you imagine so ate ebintu nkebyo omwana aba affected. Secondly, this domestic violence it affects mentally the children nanga obwongo bwabo nubusisikara abwo kugira ngo bakureba nibibatama hati bikibatama umwana yekamwa mama tata nuwakwekora bino to the extent ngo nibiza kubatama bizabwongo barebe tebakine karungi kona kariyo mukejo. What happens? Either omwana narwo mu ishomero nanga nairukanga nazangahi a street hatu waza street Uganda ya nyenseringa ekindi abana haro owo kureba okabuza otbitu ahabwa choria street ato witu twine yoka oyine yosho oyine nyoko ngobariyo atbariyo konkashi ahabwa choria street bikantama ekayite kakorachi ekantama nasharamu kwiza korachi kweyiya so noreba hati domestic violence abana yabanaga. Secondly, abana aba they drop out from school nanga nibargangahi omashomero abo kuba kumwatandika mutyo abakubire nibimuka kasheshe kuza kuhinga hati barire barwanire buri omwe arwire bakuzangaye omwirwaro school fees kuza kuzikora tizikora zireki tiziro but not because abantu tibine capacity yo gukora nanga amani go gukora konka ahabwembera ziba kutura momuka tiba kubasa gukora ki tiba kubasa gukora hata abana bakora ki bahendera hati imagine nkweria scenario yinakwereza omukazi mpingire bihimba byanje nange bicyori byanje omushija yija yakora ki yabiguza nibyo byani biza kera omwana fees konka wabitwara mwene omwana nazayo takuzayo ati ekindi ababana abo turiyon tureba omu domestic nanga omuka erimwe katabanguko stigma yabancheto kweyanga omwana nayeyanga ayereba areba akompeyaringa amaka gabaniba na nabana bakushoma nabo hazimwe numurebera ababana bagenda bakoraki babatebyaho buri kimwe cyone kikubaho ori hagambira
tata ariati tata ariati hatuwe achirebe imwe bimuriyoni mugamba oweye nebitebyo hata yebuze ke yiteka korachi korachi yarya hayishomero so afuna depression nango kweyanga omuruwe hata chifuna depression ejo decline in academic performance abana banyu performingire kubi tukugerangu n'abasiru konka emberi imwe nk'abazire eyumu kubarabya momuka naco nkituma omuntu yayeyanga atacheza kweyanga kizo mwishomero nebagamba omwana takukoraki takubuhura nanga naye ababihurire konka taine capacity yo kubyetegereza so depression eje muzamu emwita performance ekoraki muize mureba abana banyu kwa aho muri omuka omwana akaheza P7 arukoraje yaheza senior 4 arukoraje senior 6 yakuretera 2 0 nanga yafe iringira kimwe what is the problem ni mwe nkaka bazire musheme koraki kwechekinga turugera kurora irware lya butabakande turucha reporter muchuka ngama kumesa to wabana school going children ngubine stress ya man muno could this be a contributing factor has stress ege reported kugera kubane tuhebwa hakuba bakaba very critical bagamba school going children so ene sobora kuba factors yo kubereteriza abana unabakira kujya isomero mu myaka igiyento ngo stress yibine ya man muno ati nk'abana b'amashomero hariho binge bukubarwaza stress ecyo kubaza cyabyona amakahi tukuruga nago ngatekaho stress tugwe hati abaziro twebirwe ungu twine levels atkanga benko mshomesi twine levels of understanding harahaba bache harahaba middle hariho n'abahari yahiguru tugwe so omwana wawe yanakura banzo manye capacity eyar kubasa kwikaho in terms of performance konka nebaza kuyija nanga nebaza kurugomuka you expect beyond their capacity nanga oba noyenda kurugo muriwe performance eri kurenge cyari koraki ecyari kubaza factors ezindo tazirebire ni shomesa university nimbagambira nahiko mu class inti nizo mu class aje nimanya ninkora abantu aba bashatu hariho gwa kumanya munonga hariho rwagati kandi hariho rya hansi rukutwara obwire kwata nti so ecyandeta no kwenda ngo ndiftinge buri omwe ha level yeye yarmu nti kandi mwe abari yahiguru ninyenda muruge yo muyamba baha aba hansi na niyokora be no manya ngo rya hansi make sure ngo wakora cyo isezi nunjo mbaye abangayi abahiguru kwenda ngo gwari yahigura gukora ki akuyana reka tugariko omuka omuka omwana wa waryaho no mu expecting amukora wonders in fact omtekaho na violence threatening nango omugambiro ko kuza kumutera omugambiro ko kuza kumuhindurisha mero omugambiro ugarkorete kinanga wawtihire yo muna inaharina wotihire yo munana wotihire makumya tokureba nywani bawo kuba kukora kandi twebwa ngunanitwa bazire twenka remember scientifically obwenje bw'umwana n'uburuga hamuzire iwe ngo muzire what was your performance iki kikaguzo cyaho muzire iwe ngo muzire okaba nokorota otakagizire mwana wawe oti ogwire banzo garuke kuyakuba yatwire genes zawe zobuta performing very fast kandi bino ikyana kinu kidomankanye nakyo dora kinu obusiru kikabusanise kyo hati that one also is domestic violence wakwatira mwishe
wakwatira munaki na nyina na n'omwana ubundi atine muzango tukwe so hata omwana wamujuma obudongo obudoma n'obwatata hati iwenka nyina nogira omwana ogu nakutekaho ki biti warabiroringaho omuntu akakuzoma obusiru oryagaruka kumukunda so ata omwana wamujuma yagenda namanya ndi omusiru nka tata so ebyokushoma kambirugeho nanga twaturiya stress omu mashomero ekindi live ebyo byomuka byona wabireka na pressure yiba kubateekaho abana bahurira bagwebwa kubi ayishomero in our schools hati ebirebi amashomero nigareba at getting marks tebakureba aha bindi ebyakubasa kuyamba omuntu kukora ki kudevelopinga in fact kangambire abantu ababire barya higuru manya first class manya biya abingi tibine mugasho reka tutandikira bakomeza tudemu TV Wesne yenda kanso yatera muno rundi reka tugere uvuga humuro aba first class mu checking ntugaruka ahanyuma ya kahumuro nibageta TV Wesne yenda kan program simu kaguma Nehinda bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Otaferwa mama niko kusema kwa nagira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukubana yiwakane cyitwe kikoka kandi zikaba kubana rebo mwana we nana izuka umusayigu yagira miso gukurikana asesha abukurika ngumwana we yagira miso gukurikana kwa kina akora utaka kebwa kandi zukomnyaro wanje mari kujanti activist nihita buri saha emone cyeka zo mu abazi wagira misuka ntandika kuri jimonoka izuka kandi zuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kandi VJ Rama the fantastic mafras tora kwantu makane mbera buri cyano kwa rukoze rebati ekibi bukora polisi nugira miso nukaga nonja koreka unotina munyana wanje ningamanti ekitunjwe cyoka akotone kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ni that oh emazaz guilty TV Wesne yenda twagaruka kurgonga umuro umugenyi Adina na Bonje munyabiragiro y'amateka kandi nwariyo natwa musomesa at the same time kibese mbere y'ukurungi nanagimanya mbere mu class nagimanya abegi na classes zawe yazituhereza haro abakwatira hawo naho haro abari yaho hagati ngisana nyokanda hagati yaho haro n'abantu aboja bali hansi baitu twene no kusanga mu class yegi kanso dina nwariyo natsomesa so yagama ngona arwana kurora buri yomu yakoraki yakwata okusigikire nkwata inkokweri bajengera zugambira ngo hati ya pressure ya muzera kwa nata umwana neje kuretezo umwana yayiya habukubu muzere no itaga makisi tenzo kwetaga
runo ndiye hanturuze cases umwana yemera no mukamera nagamba nyowe kosi yenka gikora habukuba mama ni yakozereke rundi tata ni yampambiriza hati tata diguri ya ungijo nyole kangene kore byange so awe eno to heka yagamango at the end of the day kande abwensunge ya makisezo kurora ngo ubundi mwana ya surprising omuzaire rundi yikiranganize ke muzaire na etaga nyengi umwana alibateni cha kuyamba no self confidence teli cyasoko korankawe muno bor kumwemereza ha birthday party rundi harufu uko mgamba agirebi yabazahe ugambo bibiri bisatu enduru nizijuga what's wrong first class yangi so mere enjoying yetegerize nugama nguninde mu kwa speech kweli kibahe how come ati kutweza twebwo kushoma kimanyisaki okushoma kikomanyisa max hati nicyenda kora beno oshomesa omwana orebeke ngo mwana wawe is he whole ari buri kimwe cyona omumicwe omaxi omuriki muri kimwe cyona hati nyonsomere kandi imico niziranka hati iwe wotine micwe noza kora nabaye wotine micwe noza ku responding otahar boss wawe nikibahise mico nakyo kikuru muno hati nandiyo ninkugambira inti area scenario ya butabwe yiwambereza abana omukaba ryamuru bakahishomero abo kubishomero nibenda rangwa mahure rifuna abana bingi bahure ngo baperformingire ni twabashomesa tugaruka tubongeraho ki omurro hati ogwo mutwera hanga kakora gwine limit hati gwahika limit yanje yindi kubasa kwetegererezaho tinkuza kugaruka kwetegereze bindi ni ngoma kandi obunakoma konka wagumontiraho ki pressure hati kuwantekaho pressure amuhero bwongo bwanje bushatinga down buba butakibasa kweyongerayo mfuna depression hati njifuna depression byo nabikora ki bifera kimwe no mbanyabuzale abanyabuzale nabo tucyabisiga biro nabatu ambungera abantu mu rugundi hata cyo cyabanyabuzale reka tubanza tukireke tukurudinge so butabika report ye kuzire kiri habwo kugira ngo every corner harimo ebinte kutuma abanabo expectations zaba bakorebera abana ziri beyond nanga higuru yabane iba kubasa kwandoringa hati inkiwe I know you have a family ngo mukazi wawe yakutekaho expectations zezikurengere ezota kubaza no tandika kupulinga nanga no tandika garka hands and kande ezo ni signs za depression manya depression ni no kugwira rokonko takasashanukire wahura so atecho kituma aba bana baryo mu mashomero expectations zirya higuru bahindira baba ngabagwiraro so advice abazire mu manye capacity y'abana eiba kubasa kandoringa nani imwe abashomesa mushomisa abana for a long period kunda abe limit yanje ne yankaga for sure tokuza omuto gwaje tukubasa kwikari 9 reka tugume tu monitoring abana performance tracking performance yachi y'abana kwenda ngo tutabatuma bazo mu depression na nakankaga nako kakakora kakarugaho yes okay TV wasene hinda kandi no tuli atulikirizo kwantumalire dakika ziri 10 azonke zaramusayito ya kabiri kanso dina nabunje waliyo natubaliza hansongeza rukwatagana ne ibintu bibiri domestic violence utabango bomaka kandi tuborekerize n'abana mukerenga kan abana bero bin basobere kanso tangana abantu bunmyaka nto bali mu grupu bwiro bunde bwekiro no bali mu butale no bali mu myanyegero mu public places mu abantu bayingi niyo bali mu grupu byo kugama ngo bundi mbategarana abantu bundi mehanda naki kukaguza ngo kandi ka grupu yisomero nanga ngo ka grupu ya bana bananga
so hati wekaguza bino byona ebituriyo nturana muno mbana kweka hano niyo ema results eyo butabango tukubanturura mu maka abazaire ntuzareryo tutuchaina control habana hakwari mu abana kanso abali mu class nizezo secondary na primary zabam umuna yemereza umuzaire wa mugamba hati wewe inyuma amo mulembo gwanyu gukakoraki so and of which lack of respect na eyo ngire ahagati yabazaire amuna abana kurango ubundi umwana atachaina munakali yako kutiena kwemera mwisa akagambira nyine kintu rundi akagambira ise kintu abana batulemere kuba controllinga hate iwe ngo muzire hariho ebintu ebyo mwana atariyegera mu ishomero hariho ebintu ebyo mwana ashemeye kwegera ngahi omuka iwe ngo muzire omwoga gwawe nuguha ahabana kandi birebi byo biferire kimwe abako abazire tubira bako bakweta kuhasolinga nanga kustrugglinga no koremermo tuyo muhaso hati abana tubargaho kubegese je micwe eyo muka manya okushomoku nanakugambire tukubera ho munsi hati we ngo muzire abana bawe no baherezo bwire iwe ngo muzire no gambira omwana othaza mwana we omwishitashekati iwe mwana we omwishitagambati iwe mwana we omwishitazwarati hati noza kubimugambira ryaro takozireki otaro aba bana ntubasigira abishya butukusigomuka kandi ogwo mwishiki yakurgo wabo kuzakora nawe nabaremere zastari imbera nyoko nanimanya mbera zastari imbera abamwe babakozereki baremere aba bishya butukubasigira nibazamasimu gabaho bagamba mahano abana bagurikiriza no shanga muringo mungu koraraho nagamba kasumukeye nango mugonga buri kimwe cyo nakitera ngo kukikozereki ngo kukiri secondly aba bana itwenka bazire twategarukiremo tukamanya ko turabase kuhandoringa biki abana bitu embera za kutureka abana barizo mbiro byo misho nababa kuba bari bakamabitu itwenka bazire abana ati ngo mwana kambanze nkubuze ngo mwana wawe yezarire nayimukata kagambire kigambo kigumero ori nyina nango oryishe kandi abana ba biro binu ebiro bino nibyo biha atandika kweswalika mu isogezi kandi kuno munso byo mwana muringo mu public omwana kahinza yekigamba akakigambira nkanyina mukakwatanga mukakwata muno mukebuza ogumwana aryata aine mwe mizumu niye kumutaganisa tumutwara mucyaci tumushabire nanga konke cyo cyo nakiruga iwe settings zanyu ngomuka murumuta na kigamba abo kubarebere ishe nanga nyina najumisha ejo nayo ni effect yaki ya domestic violence so itwenka bazire tubanze twetebekanise then abana bitukuza kwiyamuno baza gukora ki kuba barya abana buzima wagambe cy'abana kutega manyeje micwe either nibagihomuka abo kugira ngo bakabura control yabo hati bakiza be groupinga remember ishemerani hiza y'abana benye haruhogu no manyangu na nabana ba street nabone bashoma kandi bachoma bazomu umuzasini yabazomu za universities remember ebi byabire nakora street nakushanga y'abandi abi influencing abwakikiro batakutere kituri bakaza kutega abantu muhanda okay 45 tuchene kanso anabunje dina aliyo natsoborore ensonge zobutamuko bomaka kandi nibutalibaniza butafa abana ombigambo byabyo kumalira ahabwe ensonga eyakayire ati domestic violence
twaba ntwenda itwe nk'abazire kugira ebimwe bitwayamba abana bito mu kukura kwabo mureke ecyo kubaza tumanye emyoga yitu nk'abazire. Secondly, kwarabe oyine ecyo orikwenda kugambira mutahi wawe nko muzire mutahi we nanga nko mushiza uba kweta husband and wife mukikigambiro mu privacy ariwo umuntu kuruganga iwibanye wano yenda kunjuma nyatontwara mu kishenjo koreki unjumeje turugayo tukoraki turukusheka konkebe byo kugambira bigambo ebya umuhanda bakirebe n'ekisuruka cyane nacyo manyakishe cyo abandi nibongeraho nebigambe binde bikukera ito bazire nito twayeyitiraki abana bito. Secondly, leka to reducing ahamize ndijo eyitukukora hati sho yakure omwana yakureba ngo nyina kwayinga bihimbo byiba hati we kwarashwero mukazi we yabihinga atakubyiba nabiba mureke nito twenka tweteminge nk'abazire bintu bitushemere gukora kandi twatanise n'amakagito wari yo mushijo kwatanise no mukazi wawe na nabana bamwe mu bayinvolving mu planning abo kuba mwamutabi involving re kuburaza kwiko mwazyo nanga umwaka ukwijana abantu baza kurana baba bashisha n'abakazi hazana kibagumira kutura mu makabo ndendera abanya-Uganda domestic violence nyowe nindeba ngune kinte kiturukweretera itwe nk'abantu abakuturana twaye controllinga domestic violence neza koraki neza kwa ninye dina nabunje ninkora Makanising Street in the Hollow Farm kandi ndio msomesa wa university. Omutoro bagamba ngo mugorobe musomesa wa university kandi umunyamateka umunyabiragiro dina nabunje nona nyine nyenje kare yakirokino yageza kutereza ikisana hagati ya utabanguko buri maka kandi n'abana namuno mukayirenga kano nengere tusobora kuburwanisamu kuroro bundi tebwajanjara mu bana bukarugo mu maka bukagaruka mu masomero kandi bukamarira baturugire mu ebibi okukereberunga hako muzere no kusindiko mwana isomero no itaga mwana gwa rwenye nje akubeyire ubu bujunanize kandi hati twabateka ubutabongo mu maka bukarugo mu maka bukataha aya masomero mbere abana bano barukusomera umwana siniya faso kutagima nazini yasikisa so kutagimara kwa narongo ubundi byoriyo no mutekamu tibiri mu line nebiroto byakwa naitaga aba TV was nibaita kasanga klaka ikiriza tumuleka ke mzee bisinsi no aliyo naija akusemeze kandi